sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Ti surat nga intay drama ita, ket manipod iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan a Clarissa. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak nga ilinged na kumalatan iti nagan a Clarissa. Tubuak ti Ilocos Norte, nga miti agdama ket adda kami dito'y Australia. Naawi sakmet a nagsurat, tapno inak ibinglay to'y padas ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi adda akpay di ta Pilipinas. Kastoy man ti pakabuklan ti amin. Ay, anya mutan. Impig sana mutan ti todo. Sapay awan payo nga naitugot ko. Dinasayat. Dito'y akong waiting shed nga gura iti taksi. Parang makalugan ak matlaang nga dagos. Agawid ka ka din, Clarissa? Ay, when boss? Oh my God, tay tulog ka. Ha? Lumugan kan ko na, kay tulog ka ni Jibalayo. Ay, saanan boss? Nakababain mat kada kayo. Aguray aklatan iti pagluganak. Sana balita dumat ti taksi. Di ka dinagkadkad. Narigat ti taksi. Nang runa ito takas ito magtutudo. Ala, umay kagit din. Iti kasta, makaawid kan. Sige man laangan, boss. Nay, nagadumot din dagita insang pumula kay. Ayun bakit? Kapurusan nating dagitaw. Dapay maiskin maning. Di mo ko nam nga agpasulad kain ton bigat. Wala kay, mapan kumanmat sa rungkaran di anak ta. Di na mo ngaminan masangot ti agawid dito'y balay. Uy nga ron dalabit na ba kumikom iti trabaho na? Wan siguro iso amapan kuman pasyaran ijay dagos na. Mga lakanto nga ruden ka na gito'y natang bagay. Nayunam mo't iti maiskin manay. Ta iso ti isang put mo ijay. Wan lakay, talaga akas ti aramidag. Tadikat isupay agat gatangan na ijay syudad. Ay wan nangina tinatang ita nang runa ijay syudad. Iso anayunam ti alaam. Tapno adda abasto ni Clarissa ijay syudad. Apay nga sa bali mo tan adalan ti sursurutan ta, boss. Kunak man no itulod nak ijay dagos ko. Wan ka di kagdanag. Tay tulod ka matlaag inton madamdama. Ha? Palagriknak ngamin kat napamparno ka kitang haldaw. Iso nga intaman bit ag-relax. Relax? Kunam, boss? Wan. Anya di kayat mo asawan, boss. Mapantamagan iti paborito ka restaurant. Kalpasan na, mangkita tang tumutan iti mabalinta pagpalabasan iti oras. Anya? Boss. Di ka dinagkad-kad, Clarissa. Di kagdanag, tas siyak di makaam mo. Ilibre ka. Sige, sika nga ron ti makaam mo, Boss Edwin. Diyak manlam mo. Amom ka anakalaglag antiriknak tunggal sika ti kadwak. Ha? Kasladyak marik na ti banog ko.
Tunggal makikita ka. Langro na, numakitak tinasamit apa nagis-isem mo. Amom ka di, asikati mang parparagsak idaldaw ko. Ay sus, mangbola ka man ako nakon, Boss Edwin. Saan ka abulbulaan, Clarissa? Pudno, ti bagbaga. Alawanan, agyaman ak nga ron no may sa kadagiti mang palpalagan iti riknam, kan mang parparagsak iti aldaw mo ako na, Boss Edwin. Asinaw tinakakutya apimanawan ako. Ay ikuan, nanang. Asino day jay kunak. Ni Sir Edwin, nanang. Ti boss ko. Kasta ka day. Uwan, nanang. Kasla nagapuma di tadagos mo. Ay, kwa. Uwan, nanang. Nakiisbo ngamin. Iso naggapo di taunag. Apay nga da dito'y itikastoy nga oras. Ay, kwa. Ada ngamin indagas na papeles, nanang. Papeles nga insambut ko para iti sumaruno a project medya opisina. Kasta gayam. Kunak ay, wag gayam, nanang. Anya nga dagita awit yo. Nagadadumat. Ayun na nako. Talaga nga ado. Inyagan ka itinatang. Kapuro sa amin dagitoy. Fresh from the farm. Kaalala-laang itatang mo idikal man ijay taltalon. At dapay maisakan man eh. Ala, nagadun ngay, nanang. Tapno adda ka no abas tumanak ko. Nagtaktak kayo pa'y laang. Inuray yulat ta ko man anagawidak. Iti kasta, saan kayon anarigatan anang bitbit kadagita, nanang. Sapay nakadagdagsan. Ay naamumatan jay amam. Kanayon asikat ipampanunutan na. Imbaon nak nga ron nga umay mang kumustakan ka. Ni tata nga talaga. Mala, umay kayo. Tao mo nagtayo dita apartment ko. Ta ituloy tayo ti agistorya dita unag, nanang. Hi, Clarissa. Oh, Boss Edwin, da kayo matgayam. Anya ti aramidan nyo dito'y mall? Anda kinasarita ka, kliyente. Kapag gusto mo na nalpas kami, di nakita ka. Isumay nasitkan kan. Sa dino ay tipapanam. Agawid ako na, boss. Adalang dinagas ko ginatang dito eh. Kasta ka di. Agawid ako matlangin. Kaya't mo ka di, tagitan ta na rumwar. Nakaparagtilukan ko jarwar. Agkuyog ta na mapanijay. Kalpasan na, itulod kan tumaten ijadagos mo. Ay, kwa, saanan, boss? Ada nga min ita ni nanang ko ija apartment ko. Iso asaan ang mabalin nga itulod nak ita. Okay. Mawatang ka. Ang mabalin ka di arumwar tabi. Mapantala ang ag-relax. Ag-relax manan ko na, boss. Wala. Okay, sikat ti makaam mo, Boss Edwin. Agyaman na, Clarissa. Walang lakit din no paayin na kita. Amo matadyak makapagkadkad basta sikat ti agawis, boss. Mala, mapantang aruden. Narabyan ka mo, anak ko. Wala nang. Rimor kami ngamin kadagiti katrabahwak. Napan kami nag-relax sa kabasit, Kadwayo mo laang ka di tibusyaw. Ay, kwa nanang. Wan, iso tinangilibre kada kami. Kasta, apay, awan ka di asawa tibusyaw. Ne, apay mat alas sa ludsud yun day tananang. Awan matkit day. Nadamak ko laang anak ko. Kasla masansan mat nga menti irurwaryaw. Anak ko, saan mo kumaasa kita hindi baga?
Angam saan anasaya at nga aramid tinaasawaan ti kastangar aramidam. Kastamat tan ti bus mo. Nanang, Mawag ni Jerome itay. Ti mo kanuma ngamin sungsungbatan ti awag na. Iso asya kaw ti inawagan na. Naibagam kanu ngamin idi namin san nga adaak dito'y dagos mo. Pasensya kayo, nanang. Naliwayak mo nga agpaiso ti cellphone ko. Kat, anya nga iti ko na ni Jerome, nanang. Awagam kanu apaman ang makaawid ka. Adda kanu napatag nga ibaganakan ka, anak ko. Hello, lakay. Sorry, jak nasungbatan ti awag mo itay. Remor kami ngamin kadagiti ka trabahwak. Awan parikot iti dayta bakit? Tinapatag kita, kitag sarsarita taan. Agyaman aklakay. Aywan gayam. Anya jay ko na ni nanang nga ibagam ka no kanyak. Good news, bakit? Anya dayta? Agawid akon. Agawid akon ko na. Ket iti panagsublik ditoy. Saan akong ngagmaymaysa. Ngamin, ikuyog kan tumatan bakit? Agpaiso, Jerome? Wen, Clarissa. Ay nagsayatan no kas talakay. Law na ya, kamudyanan na, agden na damot lang. Kat saan tantong agsinapay bakit? Ba nagapakaragsak launay lakay. Isuarumbang nalangag sa ganakan bakit? Ngamin, kailiw ka una yan. Anya? Pasensya kan, Boss Edwin. Ang panagkunak. Dahito yan ti maudi ang panagkadwata. Anya? Apay, Clarissa. Anta ka di mo nagustuhan ngay laramin ko. Ipakam lang. Nakasagahan agbalbaliw para ken ka. Awan. Agawi dun ti asawak. Kat iti panagsubli na. Ikuyog nakmata ni Australia. Anya? Kasano akmat nga rodan? Kasano ti relasyon ta? Boss Edwin, awan ti relasyon ta. Among day ta. Anya? Sipod pa'y ididamo. Amutan nga agpadata nga adan pamilya na. Wen, yung adan na pasamak ka data. Saan lang na minsan, hindi ka namin adon adaras. Wen, nga aging galaang ijay dayjay. Ulitak, awan relasyon ta. Empleyado na, kat sikat ibos ko. Day talang, awanan sa bali pa'y. Clarissa. Pudno nga da napasamak ka data. Ang awan lang kanyak dayjay. Siguro kat naliday ka. Nalidayak mat. Iso an aramid tatikas jay. Ang awan kay papanan na amin dagijay, Boss Edwin. Oh, yaklain pagaro pa kasta kagayam. Pasensya kan, boss. Ang ay ayatan kan ipatpatag ko unay ti asawak. Iso apangasim tadi na kun kontakan pa. Aglinipatan, gaputa iso ti rumbang. Ipamaysam ti pamilyam, takas tamat ti aramidag. Anya ngay matimakunam dito Australia, bakit? Dandani nga rudyak amot ibagak. Nakapimpintas gayam at talaga dito ilakay. Nakunamon, bakit? Iso nga rod akayat ko adito itang ngagnaid. Kayat ko adito ita abuklan tinararapap ko pamilya. Kayat ko pa adito dumakal lagi tagbalintungan nakta. Uray siyak mat Jerome. Kastamat lang ti kayat ko. Kat agyaman ak iti ado arigrigat kan sakripisyom. Tapno maala naklaang ditoy. Hawan na nyaman na, bakit? Tinapatig kita, kat addakan dito eh. Agdenatan, kat awan tun apulos ti makapagsina kadata. Jerome, iho. Oh, mama,
Imbag man ta din magas kayo dito balay. Wan, kayat ko ang makita ti asawam. Sa dino nga ti ayan ni Clarissa. Aday ti silid mi, mama. Madamang agdigdigos. Malmal pa siguro da dyan. Oh, agto ka kayo pa ya. Tamang isagana kitinumin nyo. Urahin nyo labitin ni Clarissa. Rumwartumat lang da dyan pa manamalpas ngagdigos. Okay. Okay, kumusta kay mati di Pilipinas? Pinasyar mo matlaang ka di, da uncle mo a Fred, kan ante makunchita. Wan, mama. Kastaunay nga ro daragsak da. Nang runay di inted ko timpaw ityo. Ay kat nasayat nga ron ano kasta. Pili ba kiti kinapigsada pa ilang nga gubray ti talon, mama. Kasla saan da lumaklakay kan bumakbak eh. Kanayon nga min ama exercise da. Iso talaga ang napigsada pa ay. Kat, kumusta mat nga iti pa nagbiyahe yu ka ni Clarissa? Okay lang mat, mama. Ada yu ti biyahe ngam sulit mo eh. Wan na. Ay wan, ada ka dit impagatang kukan ka? Siyempre mata, mama. Very good. Kunaklakit din no nalipatam. Tsak tupulos malipatan, mama. Basta da kayo tagbilin. Congratulations on your second month of pregnancy. Continue attending your prenatal appointments and follow your doctor's recommendations for prenatal care, ma'am. So, it's confirmed? I'm 2 months pregnant, ma'am? Yes, ma'am. Confirm. Is this your first time? I mean, it's your first baby. Yes, ma'am. Oh, see. Hormones are preparing your body for the growing baby, which can lead to changes in energy levels, mood and physical symptoms like morning sickness, fatigue, and food cravings. You must eat your balanced diet with plenty of fruits and vegetables and get enough rest. Thank you so much, ma'am. Yeah, no problem. Okay, see you again on your next visit. I'll go ahead. Thank you again, ma'am. Yeah, no problem. Nasurok lang ang makabulan ko dito eh. Doabulan ka nung inawag. Diyos ko, kaya't ka di asawan da ito eh. Saan mo siguro? Ngamin, nang ibilang ko di panagawid ni Jerome, talaga ang mapanmatido abulan. Nalapit ang nakarganak ije Pilipinas, idinagawid ti asawak. Ay na, nakaluklok magtimpas ngay mo, bakit? Wen nga ron. Oh. Naglukmag. Iso amidyo narigata na kananipas nga ikan kuha na. Huwag nga ron. Daytoyan dya kunada a made in the Philippines. Born in Australia. Ha? Among bakit? Kastaw na ragsak ko. Ngamin, ino ta na matungtong lagi tarapap ko para di pamilyata. Uray siyak matlakay. I love you so much, Clarissa. I love you more, Jerome. Ni Edwin ti umawag iti messenger ko. Ay, baybay aklatan. Jak sungsung-batan. Inidamnan. Ada chat na. Basag. Hello, Clarissa. Kailiw kauna yan. Pangaasim tasong batam ko madagiti awak. Kenchat ko kan ka. Kayat kaunay ama kasarita. Kayat ko ang mga ganti boses mo. Amom ka di. Ajak makaturturog. Gapo iti kapapanunot ko kan ka. Bakit? Jerome. Oh. Ape, kasla nakigtot ka, nakakita ka niya.
Kwala kay. Saan ba't nga iti kasta? Nakla-takla ang itiya sidig mo. Ala, umay ka nga rudan ta mangantan. Nakaluto ako. Naidasar ko pa yung ti pangaldawan ta. Sige lakay. Umuna ka ni Diyo kusina. Sumaruno ak matla nga dagos. Iornos ko lang dagiti kagawan ni baby. Okay. Hurain ka nga rudan ni Diyo kusina. Bakit, ha? Wala kay. Idilit ko ti conversation mi kan ni Boss Edwin. Saan arumbang amakita ti asawak dagito eh. Happy anniversary! Bakit? Sabong kan chocolate para kan ka. Ay wow! May pa-flowers at chocolate ang mayor. Siyempre, matama ka. Kasta ti kinapatig mo kanya. Happy anniversary to lakay. I love you so much. Bakit? I love you too, Jerome. Agrobot ka, Clarissa. Sa dino ti papananta? Ay ka, mapanta mo tag-date, Anya? Ang Jerome, narigat ti mapan ag-date nga daawit-awit na baby. Ha? Date talaga nga ya. Ibati ta akin ni mama ni baby. Anya? Sana nga putad na anak ta. Kat saan tamatan ang mabalintag date? Kanayunan takit di ati ag-date. Iti kasta, mapasarunwan pa iti maysa ni Christian. Bakit? Anya? Miss F, dumakdakkelan ti anak ko. Ket numingmingmingak anaimbag, kasla saan damet nga agkarkarupa ken ni Jerome. Kasla ni meten Edwin ti ad-adda akaingingas ti anak ko. Naragsak kami itan nga agdenden na iti asawak, ket awanen ti maibagakpay iti kinaanos ken kinagagat ni Jerome. Jakmet unay nagpo-post iti Facebook ko. Nang runa idi masikugak, agingga a nagpasngayak. Nga mas daawak, taapay akanayon ti panagchat, ken iaawag ni Edwin itakanyak. Ammo na nga ta, ti maipapan iti anak ko? Rabang nakadi nga ipudnok ka ni Jerome ti maipapan kada kami idi iti boss ko, wenno pagtali na edaklatan a palimad ti amin. Sapay ko ta matulungan nak. To'y pagayam mo, Clarissa. Ken ka pagayam, Clarissa. No para kanyak, si kalaeng ti makasungbat kadagita asaludsod mo. Kang runaan iti amin, si kalaeng ti makapagdesisyon para iti bagim. Bagim dayta, isu nga ammom nga rod no anya tinasayaat para ken ka, ken para kada kayo asa nga pamilya. Ti panunutem kat nagbiddot kan iti naminsan, iso adi mo kuman ulitan pay iti sabali pay abiddot. No ti kunam kat naragsak kayo itan nga agasawa, sapay kuma, ta makapanunot ka iti husto, kat makadesisyon kamet iti husto. Iti kasta, kat awan to ti pagbabawyam intundumteng ti maudi nga aldaw. No maminsan, adda dagiti palimad arumbeng nalaeng nga itanemen kanilipat. Ngam no maminsan, addamet dagiti palimad arebeng nalaeng a maibutaktak. Ngem kas nakunakon pagayam ko, adda amin ken ka a desisyon. Agpanunot ka iti maminribo, sakbay nga iwayat mo ti addang anapanunot mo. Ket sapay kuma, tanuan nyaman ti agbalin a desisyon mo, agbalin a nasaya at ti tungpal na. Alakastan pagayam, Clarissa. Ket pagyamanak unay ti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdangan.